haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında bütün Kalktığında, haftanın kalktığında, kalktığında hı, bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını düşündü. Kotor alasın Begimay? Begayım. Hmm, insan cana dünü Azamatsın. hmm, baba ile oğlun arasında atalar cana Ата менен баланын babanın ortasında Hı. geçen güçü Ортосунда тартышуу десек болот, э? Тартышуу же болбосо сүйлөшүү десек болот. aha, Азамат. adam bir haftanın cuma Бир жуманын aralığında oku. жок, yorgunluğundan деген yorgunluk бул чарчоо. Бир жуманын чарчаңкысын баарын алды, анан эмне кылды? Sonra andan keyin pazar sabah 7. gün pazar Ооба, пазар деген 7-күн. pazar 8-күн эртең менен. Мгм. Бегайым. м, pazar günü воскресенье sabahı Сабахы деген кантип которулат? Эртең менен, э? Сабах деген эртең менен. Мисалы, а, кайырлы сабахлар дейбиз го? Ошол кантип которулат? Кайырлы сабахлар же болбосо күнайдын дейбиз. Кутман таң деген сөз, э бул. Kutmantang Мгм. mantang kalktığında Мгм. Калкмак м, бул туруу деген сөз. а, Мисалы, turganda ойгонобуз го. Ойгонуу же болбосо турууну калкмак деп айтат. Калктыгында, анан bütün haftanın bütün cumanın bolgon Мгм. м, yorlu yorgunluğunu Мгм. çıkarmak için eline gazetesini aldı. Aa, Yorgunluğunu çıkarmak için кантип которулат? çıkarmak için м, bir nesini çıkarmak için değil, bırak yorgunluğunu Yorgun деген чарчоо, э? Ошол чарчаганын чыгарыш үчүн дейт. çarçağanın çıkarış için eline koluna gazetanı aldı. Азаматсың. Cana gün miskinlik Мгм. yapıp aa, evde oturacağını düşündü. Бүтүн күн. Hmm, Бүтүн күн деген кантип которулат? Целый день болsa Азаматсың. bir Целый. gün Мгм. bir gün үйde oturarını düşündü. Aa, Бүтүн күн дейт. Мискинлик деген эмне? Жалкоолук кылып, evde отуруусун ойлонду дейт, э? aa, Çalkalın bir gün evde otursun düşündü. Düşündü деген Aa, ойлонду. oylandı. Окуй бер. Hı hı. Tam bunları Токто, азыр бир абзац менен окуйлу да, окуй тургандар барбы? Кимдин желаниясы бар окуганга? Кол көтөрсүн. Айназик, Кушубакова, Фатима, Гүлкумар, Сабира. Окуй турчулар барбы? Же болбосо Бегайым менен Улан Төрелүү? Саламатсыздарбы? Мен жаңы эле кирдим. Кайсыл жерге жеттик? Ошол жерден мен окуй берейинчи. Мынакей, экинчи абзацтан баштайбыз. Абзацтын бүткөн жерине чейин. Азыр. Там bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti. Bu hafta sonu sinemaya
götürecekti ama hiç dışarıya çıkmak Dışarıya. istemedi. Dışarıya. Dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu. Bul жерге чейин Sonra Жобосо баарын окуйлу. Так, окуй бериңиz. sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası Dağıttı. dağıttığı dünya haritası Dağıttı. Dağıttı. Kayra. dağıttığı Hı. dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Hı hı. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna eğer bu haritayı düzgün Harita. Sizde haritayı проблема ы менен иде бар экен, э? Баардык ы болгондорду и кылып окуп жатасыз. Ошого маани берип коюңуз. Харита. aha, Mesela haritayı güzel Hı hı. haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim dedi. Sonra düşündü. Düzeltebilirsen. Düzeltebilirsen. Ошону кайра окуңуз. Düzeltebilirsen, Düzeltebilirsen. düzeltebilirsen Hı. seni sinemaya götüreceğim. Hı hı. Азаматсыз эми которуп. Кушпакова которобуз. Hı hı. Биринчи окуңуз. Ee, Эгер түшүнбөй атасыз, ошону айтыңыз, анан чогуу которобуз, э? Koşarak деген атасына келди, андан кийин Жок, кинотеатрга качан барабыз деп сурады которсо дегендей. болот. Мындай полный сүйлөмдү бир которуунун кажети жок. Андай боло турган болсо 1 мүнөт 2 мүнөт сизди күтүп калып атабыз, э? Там Aha. bunları düşünürken, эмне дейт? Эле ушул нерсени ойлоп жатканда, мисалы, там деген сөз, эле деген сөздөр. Там телефонуму тутаркен, эле телефонумду кармайын деп атканда, же болбосо там yazarken, эле жазайын деп атканда эмне болот? Бир случай болуп калат, э? Ошол учурда эмне болот? Там. Там bunları düşünürken, эле ушул нерсени ойлоп жатканда эмне болду? Оğlu koşarak geldi. Которобуз? Баласы жанына келди. Чуркап келди да. Koşarak деген Aha. чуркап келди. Баласы жанына кучактап келди да Кучактап эмес. Koşarak эмне? Чуркап келди, чуркап. aha. Мгм. Ve sinemaya Чуркап келди да Hı. Sinemaya ne zaman gideceklerini sordu. Ne deyт? киного барарын сурады дейби. Киного kaçan Качан барарын ne zaman сурады. деген kaçan. Sinema Aha. кинотеатры gideceklerini Кинотеатрга качан барарын сурады. Azamatsız. Baba Мгм. oğluna söz vermişti. Атасы уулуна сөз берди. Ушул жуманын аягында Hı. кинотеатрга барабыз деп. Hı. Бирок Кинотеатрга алып барам дептир, götüreceğim. кинотеатрга алып барам деп. Бирок hiç Hiç degen eç ele emne eşke çıkısı gelip etkende. Hiç degen söz eç degen söz Kırgız tilindegi. Hı. hiç dışarıya çıkmak dışarıya Dışarıya degen dışarıya çıkmak eşik degende bular ne deytken dışarı dep aytat eken. aha. Эч эшикке чыкпагандыктан
Жок. Aa, Çıkmak istemediğinden ötürü. Çıkısı kelbegендиктен ulam деп атат, э? çıkısı gelmeyendikten olan bahane uydurması gerekiyordu. Bahane дегенин сөзү эмне деген сөз? Шылтоо. Шылтоону Aha, бахане дейбиз. Бир бахана уйдурмасы керек. Бир шылтоо табыш керек болчу да атасыначы, чтобы эшикке aha. кинотеатрга алып барбаш үчүн баласын. Hı hı. Дальше. Sonra gazetenin promosyon Hı. olarak de, Дагытты. dağıttığı Дагытуу бул чачуу. Мисалы, эв не aha, кадар даанык болмуш десе, үй канчалык деңгээлде аябай чачылып кеткен экен дегендей билдирет. aha. Moğu promosyon degenç. Промоцион жарнама коду. Жарнама коду болуп которулат. Дальше. Андан соң газетанын ошо жарнама кодун чачуу оюна келди деген. Жерге түшүп каласың, түшүнүп атасың. Так, өчүрүп турабыз. Эгер ким сүйлөшүп атпаган болсо, окубаган болсо, бизге мишарат этпей турасыздар, э? Дальше. Önce dünya Муну кантип харыста. которду? Кайра которчу. Андан кийин газетанын кандай дедиз? Не коду дедиз? Газетада харита деген эмне? Карта. Карта деп которулат, э? Аха. Газетада картанын сүрөтү бар экен. Ошол картанын сүрөтүн көрүп туруп, анан атасы эмне кылат? Баардыгын кесип, же болбосо айрып туруп берет экен да баласыначы. Сен ушул картаны топтой турган болсоң, анан барабыз деген сыяктуу. Ошол картаны топлоп атат, чачып берип атат баласына. Аха, кичинекей бөлүкчөлөргө чачып, анан баласына берет дегендей, э? Могу жерде күчүк парчаларга айырды. Ошону которобуз азыр. Önce Önce dünya haristasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya e, götüreceğim dedi sonra düşündü. Andan önce degen andan keyin degендей болор. Önce dünya haritası. Önce деген бир Бүткүл дүйнөлүк картаны, ооба. дүйнө картасын кичинекей бөлүкчөлөргө айырып, анан уулуна берди. Бул картаны чогултсаң, түздөй алсаң дейт. Düzeltmek деген түздөй алсаң. Düzeltebilirsen. түздөй алсаң, сени кинотеатрга алып барам деди. Азамат. Андан кийин түшүндү. Жакшы, Кушубакова, атыңыз ким? Жаңыл. Жакшы, Жаңыл. Бегайым, сен дагы азаматсың. Кийинкисин ким окуйт? Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Ben okuyayım. Алейкум ассалам. Ким? Bekova. Кайра айтсаңар. Сабира, э? Sabira. Ey. Күтүп атабыз. Так, ушул жерден O. B. Kurtuldum men iyi geografa profesörünü bile getirsen bu. ар бир сөз точный чыгыш керек, э? Ошого маани беребиз. Ох, эмоция менен окуганга аракет жасаңыз. Oh be kurtuldum men iyi geografa profesörünü En iyi en iyi geografa profesörünü. coğrafya. Кайсы тамга эң биринчиси? Ж, э? Ж. Coğrafya. Coğrafya. Profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez.
Aradan 10 dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi ve baba haritayı düzelttin, düzelttim. Artık sinemaya gidebiliriz dedi. Gidebiliriz. Adam önce e, gidebiliriz. Gidebiliriz. Adam önce Kayra kaytalаңыз. Gidebiliriz. gidebiliriz. Мгм. Gidebiliriz. Азаматсыз жакшы. Adam önce koy vereyim mi ikisini? Ооба. Adam önce inanamadı, inanamadı ve görmek istedi. Мгм. Gördüğünde de Hala. Бул сөз hala деп окуйт. hayretle Hala деген hala азыр de hala токто, Сабира. Hala деген бул жакта эки сөз, эки мааниси бар. Эгер hala деп окуй турган болсоңор, анда ким сүйлөп атат биякта? Сабира, сен аркаңан чык. Азыр iyi. так. Өчүрүп турайын. Анан кайра звукту ачып алсаң болот. Хала деген бул жакта эки мааниси бар. Эгер хала деп окуй турган болсоңуздар, анда атаңардын эжеси бар го. Биз апче дейбиз же болбосо эже деп эле айтабыз го. Түрктөрдө аны хала деп айтышат да. Атаңардын эжеси же болбосо карындашы болгон болсо, аларды эмне деткен? Хала деп айтат экен. Анан эгер халя деп окуй турган болсоңор, анда дагы деле деген маанини билдирет. Халя дагы деле. Азыркы мааниси кайсы экен? Дагы деле деген маанини бере турган халя экен. Сабира, ачыр микрофонду. Окуйбуз. De hala hayretler içindeydi ve bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk şu cevabı verdi. Cevabı. Bana Сабира, силердеги проблема verdi. Ж тамгасын постоянно путаете. Ошону эске алып окуңуз. Анан экинчиси болсо ы тамгасы, ы менен инин айырмасын билиш керек. Дальше. Окуйбуз. Bana verdi. Verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı. Сонун которобуз эми. Бул жакта ох бе деп атпайбы? Ve kurtuldum. Которобуз. Oh be. Которобуз. Hatır öğreni. Эмоция бияк. Okup durup hatırlayayım mı? Айтып коеюн. Ох бе деген сөз. Бул жакта биз вай дейбиз го. Вай деген эмоцияны бергенде булар да ох бе дешет да. Ох бе, куртулдум. Ой. Наконец-то куртулдум деген сыяктуу. Кийинкиси. Kurtuldum деген кандай болуп калат ошондо? Куртулдум деген Ben kurtuldum. Getiririz. Oh men kurtuldum. Буга деген ошо география профессорун алып келсең дагы муну эч эле кураштыра албайт деп сүйүнүп калат экен атасычы. Акшама кадар, то есть шамга чейин кыла албайт болчу дейт. Азамат. Арадан 10 мүнөт өткөндөн кийин эле баласы келет экен ата мен
бул картаны деген кураштырып койдум. Эми киного барабызбы деп фильм келеткен да, баласычы. Мгм. Анан атасы аябай таң. Болот Муну дейт. кантип Gidebiliriz деген э, киного бара алабыз. Мен уже бүтүрүп койдум. э, Жакшы. а, ата ошентип баласы келсе атасы аябай таң калат экен да. Таң калып анан баласынан кантип бул картаны кантип кураштырганын сурайт экен. Кандачы сураса атасы айтат экен, баласычы, бул сиз берген картанын артында деген бир адам бар болчу дейт. Ошо газетанын артындагы адамды эметип окшоштуруп анан ошону таап алат экен да баягы баласычы. Азаматсыз сонун. Могу акыркысында окуп Фильм коелу. боюнча İnsan İnsanı- düzeldiğim zaman Мгм. Сабира окуйбуз. Сабира акыркысында окуп коелу, э? Так. insanı 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 düzelttiğim zaman dünya kendi kendiliğinden gelmişti. Мгм. Которобуз. Aa, İnsanı düzelttiğim zaman insanı ne deyт? İnsandı түзөгөндөн кийин dünya kendiliğinden düzelmişti. insandı İnsandı түзөгөндөн кийин дүйнө өзүнөн insandı düzeltmeden keyin dünyanın özünden özü жаралганды шуну окула. өзүнөн өзү түзөлдү дейт, э? Так. Düzelmek деген түзөлүү. Özünden özü düzeldi. Не кылыш керек? Эң маанилүү болгон мысль кайсы экен? Ким айтат? bayağı İshak Razaqov'un жақсы сөзі бар ғой. Мен оң болсам, сен оң болсаң, dünyada оң болады дегенчи. Азаматсың. Так, ким экен бул? Айназик. Эң сонун. Жакшы. Мисалы көпчүлүк адамдар ойлойт го, мен дүйнөнү өзгөртөм, же болбосо дагы эме кылам депчи, ар кандай ойдо. Эң биринчи эмне кылыш керек экен? Өзүн оңдош керек экен, өзүн түзөлтүш керек экен, э? Кандай сонун маани. Жактыбы силерге жомок? Evet. Çok beğendim ben de. Так, keyinki окуяны окуйбуз. Бул жакта дагы кимдер баркен? Ben okusam o. Болот, Танзила оку. Akrep hikayesi. Çiftli bir adam. Түстөрдү ачып койсоңуздар аябай сонун болот эле. Өзүмдү өзүм көрбөйт элем. Силерди да карап отурат элем эмоцияңарды. Oy. Аха, Açıp böyle oku. Хорошо, ачкысы келгендер ачсын, а анда. Hintli bir adam suyun içinde zar zor ilerlemeye çalışıyormuş. Ay, yok. Çalışıyormuş, değil mi? Çalış. Bu sırada yanına bir akrep yanaşmış. Adam akrebi kurtarmak istemiş ve parmağını Demiş. ona doğru Demiş. istemiş İşte, ve başka mani yok edet. İstemiş bul jакта, э? istemiş ve parmağını ona doğru uzatmış. Fakat akrep adamın bu hamlesinden sonra adamı sokmuş. Hintli adam bu duruma çok şaşırmış fakat yine de tekrardan parmağını akrebe doğru uzatmış. Akrep tekrar adamın parmağını sokmuş. Токтой, Bu бир oldu. эми которобуз. Akrep деген düşünmedim. Акреп деген скорпион. Skorpion'un okuyası. Hintli degen da bilbeyim. Индиялык бир адам. Хинт Ha, деген Индия. İ- İndiyalı bir adam sunun içinde ilerlemeye bir nersege meye bolup kalat.
эмнеде чалышып калат деп жаткандайбы? Зар зор илерлемeye çalışıyor. İlerlemek деген жылуу, мындай двигаться деген сөз да, илерлемeye. Жылып жаткан бир нерсеге чалышып кетет. Ушул Bir adam суунун ичинде аябагандай кыйналып, жылып бараткан экен. ооба. Бул сырада бул убакта дегенби или как? Бул сырада деген ушул учурда Ушул учурда жанына бир скорпион янашмыш, жакындайт дейби? yanaşmış, ооба туура, жакындайт. Акрептин Ооба. маанасын эмне билесиңерби? Чаян деп которуп атат биякта. Чаян болушу мүмкүнбү? Адам акреби дейби? Адам чаянды Жок, скорпион деп эле айтайлы. Бул жакта может чаян десек башка маани чыгып калышы мүмкүн да. Аха. Адам скорпионду курт кармакты каалайт жана кармагы Каалады же болбосо каалады. каалаган жана пармагыны деген эмне? Кармак деген мынакей, палец. Бармагыны ага карата узатты. Азамат. Бирок скорпион адамдын аракетинен кийин чакты дедиби? Или как? Ооба, азаматсың. Машалла, аябай сүйүнүп атам. Багары прям окуп которуп атасыңар. Ушул деңгээлде жетип калдыңарбы? Иә, машалла. Индиялык адам бул иш аракетиге өтө шашырмыш деген эмне эле? Таң калды, шашырдым. Таң калды. Таң калдым деген сөз. Таң калды жана дагы да бармагыны скорпионго карай узатты. Скорпион кайрадан адамдын колуну чакты. Азаматсың. Эң сонун, Танзила. Тешекирлер. Ожам дейт эле. Биякта дагы башка сулууларга кезек берели. Кана ким окуйт? Ким окуйт? Азиза. Бияктасызбы? Мен окуйм. Так, ким экен? Ким? Айназик. Айназик. Хорошо, Айназик окуйбуз. Бул олайы көрөн башка бир адам кендисини сүрөкли соккан бул акреби куртармактан vazgeçmesi gerektiğini söylemiş. İkinci adam buna şu şekilde cevap vermiş. Akreplerin doğasında sokmak vardır. Fakat ben insanım. İnsanın doğasında ise sevmek vardır. Akber'in doğasında sokmak var diye kendi doğamda olan sevmekten mi vazgeçeyim? Азаматсың, Айназик. Которобуз эми. Бұл окуяны олайы. Ооба, туура. Бул окуяны көргөн Başka bir adam kendisini orada өзүнү. Ben kendim dese özüm болот. Kendisine özünü özünü sürekli деген sokan. кайра devamlı, sürekli. Özünü kayra özün kayra bul emegini Кайра Скорпион. үчүн не чактырып атат деп атат, Sürekli Ооба. kurtarmaktan vazgeçmesi gerektiğini söylemiş. Индиялык адам Kurtarmaktan degенден баштап которобуз. Bu akrebi vazgeçmesi gerektiğini söylemiş. Ne dedi? vazgeçmesi. Скорпиондон куткарма. Скорпиондон куткаруунун
Скорпион айласын барууну эмне үчүн токтотпой жатат дейт. ооба. Дальше. Буга мындайча жооп берди. Азаматсың. Э, Скорпион акреплерин болгондо скорпиондун Доасында деген табиятында. Скорпиондун табиятында эмне бар экен? табиятында Чагуу бар дейт, чагуу. чагуу бар. Бирок мен адаммын. Адамдын табиятында сүйүү бар дейби? Изде sevmek. Сүйүү бар. Азаматсың. Скорпиондун баягы Табиятында табиятында чагуу дагы чагуу бар. чагуу бар экен деп Ооба, бар экен деп менин табиятымда менин сүйүүдөн менин табиятымдагы сүйүүнүмү алып салайын деп атат, эмне дейт? Ооба. Скорпиондор чагуу үчүн бар деп атат. Адамдар болсо сүйүү үчүн бар дейт. Скорпионду көрүп, скорпиондун чагып атканын көрүп, адам болуудан вазмы кечийим деп атат да, адам болуудан баш тартайынбы дейт. Мен адам боюнча калгым келет деп атат бул жакта. Жакшы. Так, Айназик, азаматсың. Биздин эң акыркы бир окуябыз калды. Ошону окуйбуз, анан жыйынтыктайбыз сабагыбызды. Силерге кайсынысы жакты? Экоонун. Дүйнөнүн Дүйнө же инсан. Жакшы. Башка? Так, активдүү болобуз, урматтуу достор. Үчүнчү хикая ким окумак истер? Мен окусам болобу, эжеке? Болот, Фатима. Çok mutsuz bir kralın hikayesi. Zamanının birinde hikayesi. Zamanının birinde oldukça zengin olan bir kral yaşarmış. Fakat bu kral çok mutsuzmuş. Çok ушул эжеке Г или Й деп окуйбу? Окулбайт, бул созуп берет. Уурашса. Мен ушундан адашып атам да көбүнчө. Адашпаңыз, бул тек гана созуп берет. Уурашса. Uğraşsa da ne var ki asla mutlu olamıyormuş. Olamıyormuş. Ülkede bulunan bilge bir kişiyi huzura çağırmış ve деген сөз nasıl тамга чыкпайт. Эмне болот экен? Тек гана созуп берет. Çağırmış. çağırmış ve nasıl mutlu Nasıl? mutlu Дальше. olabileceğini sormuş. Olabileceğini sormuş. Olabileceğini sormuş. Bilge şöyle cevap vermiş. Токтойбуз, эми которобуз. Так, темабыз кандай экен?
Çok mutsuz bir Aa, kral hikayesi. Ne deydi? Çok mutsuz bir kralın abdan baktısız padişah. Hı hı. Aa, aa, zamanın birinde м, Аябай zamanın birinde zamandı nele olup kalat diyecek. ооба заманын эле болот. Zamandın birinde oldukça Oldukça zengin. zengin деген söz аябагандай эле бай деген сөздү билдирет. Ha, аябагандай бай, бирок абдан бактысыз Жок, жок, же bir kral, ha, Oldukça zengin abdan bay bir padişah yaşaptır. жашаган экен. Мгм. Yaşagan eken. Fakat bu kral çok birok bu bay çok mutsuzmuş degen bu abdan baktısız eken. Ооба, туура. Çok uğraşsa деген Çok söz uğraşsa, аябагандай аракет кылса дагы çok uğraşsa da ne var ki alsa mutlu асла аябагандай уурашса asla дагы эмне кылса кылсын бирок эч эле муктулуу боло албайт. olamıyormuş. Мгм. Abdan hareket kılsa da e, Эч эле бактылуу боло алган bактылуу эмес. bola algan emes eken. Ülkede bulunan өлкөнүн Өлкөдө булунам bulunan өлкөдө болгон булунан деген болгон өлкөдө болгон билге bir кышыйым киши билги же болбосо билги булардын баардыгы эмне биз акылман, даанышман деп коебуз го. Кралдар кимдерди чакырат? падышалар баягы акылман Акылдууларды чакырат, өзүнүн акыл жетпегенде же болбосо бир кандайдыр бир проблемасы болгондо даанышмандарды, акылдууларды чакырат экен. Бул жакта эмне деп которобуз? Акылдуу бир адамды чакырган экен. Анан эмне деп сураган экен? мутлу Кантип бактылуу болсом болот деп сураган экен, Анан акылдуу адам жооп берди дейт, эми жообун угабыз. Ким дал ушулантат? Биякта Сабира кол көтөрүп атат. Сабира окуйсузбу? Мен улантайынчы дейм. Так, Айназикпи? Айназик 2 жолу окудуңуз. Мен окуйм. Сабира? Мен окусам болобу? Так, Азиза. Кош келдиңиз, Азиза. Окуңуз. Азыр. Экинчи абзацы. Сайгыдеерден баштайбыз. Saygıdeğer kralım, eğer mutsuzluktan tamamen kurtulmayı istiyorsanız mutlu bir adam bulmanız gerek. O adamın e, gömleğini Gömleğini, gömleğini gömleğini giydiğiniz zaman mutlu olursunuz. дальше окуй бериңиз, Азиза. Bunu e, bunu bunu duyan kral hemen adamlarına emir vermiş ve ülkede mutlu bir adam bulmalarını istemiş. Adamları aramış, bulmalarını istemiş. Adamları aramış, taramış fakat mutlu bir adam bulamamış. Hep, hepsinin kendince dertleri ve mutsuzlukları varmış. Adamlar mutlu bir adam bulamadan saraya dönerlerken oldukça eski bir kulübeden şöyle Kulübeden. kulübeden
şöyle dua edildiğini istemişler. Так, ушул жерге чейин которобуз эми. Hmm, hmm, say Сайгыдер кантип которулат? Сайгы, gider. урматтуу деп которсоңуздар болот. Урматтуу крал. Bu padişah, eğer siz бақытсыздықтан құтылам десеңіз дейм. Толук түрдө кутулууну кааласаңыз дейт, бактысыздыктан толук түрдө кутулууну кааласаңыз, Bir o adamın gömlerini kiyim бир адам bir adam болманыз керек. Ушул жерде которуп атабыз. Эмне дейт? м, mutlu bir adam Бактылуу болгон бир адамды табышыңыз керек дейт. м, o adamın gömleğini Сразу giyimini değil которуп кетебиз. Сразу которуп кетебиз. Ал адамдын koynağın кийгениңизде koynağın ошол учурда эле эмне дейт? Бактылуу болуп чыга келесиз. bunu duyan kral hemen adamlarına emir vermiş. Которобуз. Padişah Буну adamlarına дуян крал. Буну дуян крал. Ушуну уккан падыша hemen адамдарына эмир бермиш. Сразу эмне дейт? Адамдарына буйрук берген экен. Эмне деп буйрук берди? bu Өлкөдө бактылуу бир адамды тапкыла деди. istemiş Мгм. tapkılan adamları aramış taramış fakat mutlu bir adam bulmamış. Буламамыш. Адамлары эмне дейт? Падышанын адамдары арамыш тарамыш деген издептир деген сөз. Биякта ошо кечке издеп бирок таба албаганда арамыш тарамыш деп айтып коюшат. Бул фразеологизм болуп кетет. Адамдары издеп отуруп, бирок эч бир бактылуу болгон адамды табышкан эмес экен. Дальше. Hepsinin kendince dertleri ve mutsuzlukları varmış. Кантип которобуз? Баардыгынын өзүнүн дерттери бар экен. Дерт деген дерт эле болуп которулат, туурабы? Дерт деген кыргызча сөз барбы? Kaygı Дерт деген сөз бар болуш керек негизи. Ооба, кайгы ар бир адамдын өзүнүн бир мүшкүлү бар болчу, э? Ошон үчүн мутсуздуктары бар. Ошон үчүн адамдар бактысыздыктары болгон экен. Андан кийин ben которгондон кыйналам да ошого мен окутам. көп окуш керек. Көп окуш керек, анан угуш керек. Жазыш керек, дагы бирөөгө айтып бериш керек. Бирөөгө айтып берүүнү дагы адат кылып алсаңыз болот. Мисалы, ушул 3 текстти мен ар бир группага жөнөтөм. Кураторлор жөнөтүшөт бүгүн. Анан бул текстти жаттасаңар болот. Кийинки жумада уже жаттап айтып берсеңер болот да. Башка бирөөгө айтып берүү, түшүндүрүү, которууну дагы жакшы үйрөнүш керек. Азыр сиз окудуңуз, котор дегенде тоже кайра экинчи жолу окуп баштадыңыз да. Биякта башкалар мисалы Сабира эле аябай жакшы которду эле, сразу которуп кетти эле да. Азамат Сабира. Айназик да жакшы которот экен. Танзила дагы азаматсың. Машалла жакшы. Фатима, сиз дагы да көбүрөөк окушуңуз керек, аракет кылышыңыз керек. Мисалы, сериалдарды көрөсүңөрбү? Түрк тилин үйрөнүш үчүн дагы кандай нерселерди кылып атасыңар? Подкаст уккан жакшы экен, баягы кыска. Жакшы. Подкаст угуп атасың, Айназик? Bir emegi бар го. Rabbim benim güzel Allah'ım. Kendimi sana şikayet etmeye geldim dedi. Ben güçsüzüm, yorgunum dedi. Ошону жаттап алгам мен. Машалла, азамат.
Ооба, шиирлерди жаттагыла. Шиир деген эмне? Шиир деген кантип которулат кыргызча? Şiir. Поэмаларды окугула көп. Ырларын жаттагыла. Ыр берип атабыз го, ошо ырларын окуп атасыңарбы? Ырдап атасыңарбы? Ким Evet, ырдайт кечээ? ben. Азаматсың, айназик. Фатима, сиз кандай аракеттерди кылып атасыз? Мисалы, түрк тилин дагы да жакшы жатташ үчүн. Тамам, Никаны жазып тур. Мен да ютубтан жанакындай словарларды карап атам. Анан кечээ именно сиздер берген ырды эмес, бирок мен башка ырды тапшырдым да. Укканда жеңил угулганы менен ырлары мындай айтып өзүбүз ырдаганда бир аз кыйналат экенбиз. Ошо ырларын көрүп атам. Жакшы. Хорошо, азаматсыздар. Так. Айназик, дальше бияктан баштап аягына чейин окуп которо калчы. Кызым дагы. Allah'ım dedim. Аллахым деген жерден. Allah'ım şükürler olsun. Bugün de karnım doydu. Sağlığımda pek yerinde şimdiye kadar hep rizkimi verdin. Bu dünyada benden mutlusu yok. Allah'ım şükürler olsun de. Bugün dağı kursağım tok değil. Курсагым Sağlığımda тойду. toydu ova, toydu. Sақтығымda pek yerinde olғанда. Ден соолугумдагы чың дейт, э? Ооба, денсаулығымда. Şimdi Азыркыга чейин бүгүнгө rızkımdı, ооба. Азыркыга чейин рызкымды бердиң. Жана бул дүйнөдө менден бактылуусу жок деди. сонун, жакшы. Бул дүйнөдө Буну дүйнөдө менден дагы да бактылуу адам жок дейт. Bunu duyan kralın adamları mutlu birini buldukları için oldukça sevinmişler. Hemen adamın gömleğini almalıyız ve krala götürmeliyiz diye düşünmüşler. Ancak kulübeye girdikleri zaman adamın üzerinde bir gömlek bile olmadığının farkına varmışlar. Oturuz. Hayat devam ederken insanlar her zaman mutluluğunu ararlar. Sahip olduklarıyla Hello. Yetinmeyip her zaman daha fazlasını isteyen kişiler ise asla mutlu olamaz. Mutluluğunu kendi içinde arayan kişiler her zaman mutlu olur. Oturuz. Так, Айназик, сен көп окушуң керек экен, көп окуп, хорошо? Bunu ukan padişah Падышанын адамдары. Крал. padişahın adamları baktulu mutlu birini Бактылуу бир адамды тапкандыгы үчүн аябагандай sevinmişler. кубанычтуу, олдукча севиндилер деген аябагандай кубанычтуу. Hemen деген сразу адамдын эмне дейт, көйнөгүн алышыбыз керек дейт. Дальше? Да. Жана андан кийин падышага
Көрсөтүш керекпи же Көтүрмөлүк алып барыш алып барышыбыз алып керек барыш деп ойлонуп. же ойлонушат. Мгм. Анча Күлбө деген кепе. Деме жанагы айбандар жашаган жерди эмне деп коет? Кепе деп коебу? Мисалы мал кепе эле эмне эле? Кепе Агыл эмес. мисалы мал кепе же болбосо дагы бир ушинтип айтышат го. Биз жакта малдарды агыл дейт, малдардын эмне жашаган. Агыл. Анда агыл деп койсок болот, агылда. Ошол заманбы, бирдиктер заман. Ошол замат адамдын юзеринде болгондо, жүзүндө болуп калабы? Üzerinde адамдын үстүндө эч бир нерсе жокпогонун байкашат экен, Эч бир нерсе эмес, именно ошого көйнөк дагы жок экенин байкашат. Дальше окуйбуз. Бекиле татылым. 1 дакика, тамамбы? Хаят девам эдеркен инсанлар эр заман мутлулугу арарлар. Адамдар эмне дейт? Ар дайым өзүнүн бактылуулугун издешет дейт, Дальше. Сахип олдукларыя етинмейип эр заман daha вазласыны истеген кишилер изе асла мутлуу болмас. Өзүндө болгон нерселерге шүгүр келтирсең, ошондо гана эмне дейт? Сен бактылуу адам боло аласың дейт. Бирок өзүңдө болбогон нерсени издей бере турган болсоң, анда сен бактылуу адам боло албайсың дейт. Дальше. Мутлулугу кенди ичинде араян кишилер эр заман мутлуу болор. Бактылуулук каякта экен? Ичинде. Бактылуулук ар бир адамдын ичинде. Бактылуулукту мисалы издеп кереги жок, туурабы? Бактылуулук мисалы машина алсам же болбосо үй алсам бактылуу болом эмес. Бактылуулук ар бир адамдын өзүнүн ичинде болот экен. Ошол нерсе жок болсо дагы эмне болот? Бактылуу адам болсоңуздар болот экен. Ушун менен биздин сабак аяктады, урматтуу достор. Менин кызым да чыдабай калды сыякты. Сабакты бүтүрөбүз. Баарыңыздарга ийгилик. Эгер бүгүнкү сабак жаккан болсо, өзүңүздөрдүн группаңыздарга жазып коюңуздар. Анан мен бул тексттарды жөнөтөм. Тексттарды ким кааласа жаттаңыздар. И жазылгандар барбы? Кийинки потокко жазылгандар барбы? Кимдер жазылды? Мен жазылдым 2 айга. Сизди көрдүк, азаматсыз, жакшы. Дагы ким уланткысы келет?